Fáilte. Inniuh, táimid ag déanamh curry. What is an eggplant? Gone stress. No stress. Gone ladrón. No ladrón. Crack a one. Oh yeah. Crack a one. Crack a walk. Crack a walk. Agus táimid ag déanamh curry sa Ghrian, mar tá gachrod níos fearr sa Ghrian, agus mar táimid sais tain, agus tastíonn vitamin D uam. Chuig mé go dtí an mardaga, soáidin, agus ceannig mé na có-ábhar, the ingredients. So, cad a cheannig mé? Cheannig mé plunda uvarig, gá purer glas te, chile serrano, ceann broccoli, onion, trátaí, ceannig mé cúpla trátaí, a hain, a dó, a trí trátaí. Ceannig mé coriander uair, so fresh coriander agus hierba buena, so mint le haia ma té níos déanaí. Ceannig mé sinseir uair agus turmeric uair, ola cóchracht. Okay, nach ein canál eile, ola cóchracht. Sin an tocht. Freisin, be gagoing písánach, chickpeas, agus Kana banya, not just any banya, ceannig mé Kana banya Kno Coco. Mar sin, agus mé ag gearra na có-ábhar. So while I'm cutting the ingredients, laura mis beagán faoi cada cilíonn muid. What do we mean nar dearmid curry? Well, is bia a bhfuil grá ag díondó fud an lám. And everybody loves it. Ach, tá sé deachar a san bhíniú. It can be very difficult to define. Is dócha go dagan an fochal curry an fochal tanalse, so from the Tamil word curry. That's my Indian accent. A chilín anlin. No blasra. So that would mean sauce or relish. Dola mé curry a chochorál ó mahishmahari. So I learned to cook curry from my parents. Agus rinne siad a marsha or rudégan marsha. So maybe you will have heard from my voice. Beidir go dúirfig sibh faoi dhearra I mo chlór. Will foom says after that I have a bit of a strange sound to me. Mar coming time because I am sick. Mar sin is a on curry dúrach an rud ceart. So curry is going to be just the job for me. Cardóig an sinseir uair, an garlóig, agus na spiasrí leis an slaidán a chrid. These spices will help Caroig siad leis an slaidán my cold a chrid to fight. Ciao! Roint 00 don cameraman. Chuirmid an baine Kno Coco isteach agus ligmid dó cochracht le chéile. Put our coconut milk in and we'll just let that all cook on together. Oh yeah, don't forget the chickpeas. Ná déan dearmid na píseánach. Agus an coriander, no cilantro, má tá tú a bheiricha. Agus sinead. Oh yeah.
Tásúlbam gur rin sibh taitneamh as an físeán agus má chruisibh an pointe seo. Beidir, fog or dog suas. You could leave me a cutie thumbs up. Beidir, possibly. Gur of míle maithagwibh. Feiceigh mé sibh sa céad físeán eile teanga anama.